ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору мустақиман пешкаши шумо мегардонем. дар студия Саид Аҳмадзода Шукрона. 4 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ҳукумати Федератсияи Русия Михаил Мишустинро ки барои иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳои кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба душанбе ташриф оварданд ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масъалаҳои вобаста ба рушди шарикӣ, стратегӣ ва муносибатҳои ҳампаймонии Тоҷикистону Русия баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки мо метавонем бо талошҳои муштарак ба пешрафти боз ҳам бештар ноил гардем. ба татбиқи тавофуқоти зимни сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия ки моҳи марти соли равон баргузор гардид ва санадҳои имзошуда таваҷҷӯҳи зиёд гардид. аз ҷумла рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, энергетика, саноат, кишоварзӣ, нақлиёт, логистика ва дар маҷмӯъ робитаҳои иқтисодӣ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифт. густариши муносибатҳо дар бахшҳои илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва варзиш ҳам самтҳои муҳими ҳамкории ду кишвар азёбӣ гардид. ҳар ду ҷониб аз ҷараёни бо муваффақияти рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Москав ва Қазони Федератсияи Русия изҳори қаноат намуданд. табодули андеша ҳамчунин доир ба рӯзномаи мулоқоти сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва аввалиятҳои раёсати Тоҷикистон дар ин созмон сурат гирифт. Уважаемый Михаил Владимирович, приветствую вас в Душанбе. Формат сотрудничества – важная платформа для развития нашего сотрудничества. Отношения двух стран имеют высокую динамику. Россия наш важный стратегический партнер. Дальнейшее укрепление взаимодействия с ней – особый приоритет Таджикистана. Мы и далее будем придерживаться этого курса. Еще раз добро пожаловать в Таджикистан. Спасибо, уважаемый Эмомали Шарипович. Я хочу, пользуясь случаем, передать вам самые добрые пожелания и слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина. Вы с ним недавно виделись на праздновании нашей общей победы в Великой Отечественной войне, когда посещали Москву, а также в ходе вашего в марте официального визита в Российскую Федерацию. И мы с руководителем правительства Кахиром Расулзада будем, соответственно, выполнять все решения, которые приняли наши руководители. Товарооборот, торгово-экономические отношения наших стран на сегодняшний день развиваются достаточно успешно. За 4 месяца 2025 года товарооборот увеличился на 7%, составил 44 миллиарда. Но, конечно, есть возможности нарастить наши взаимные и поставки, и проекты, как в сфере машиностроения, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, энергетики и многих других направлений. Также сейчас проходят дни культуры Таджикистана в Москве и в Казани. Очень большой интерес, приезд как деятелей культуры, так и артистов таджикских вызвал в России. Спасибо вам большое. бинандагони гиромӣ таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Иди Қурбон дар қироати ҳамкоронамон. паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Иди Қурбон. ҳамватанони азиз, фардо Иди Саиди Қурбон фаро мерасад. ба ин муносибат ҳамаи шуморо табрик гуфта ба хонадонатон сулҳу осоиш, иқболи баланд ва файзу баракат орзу менамоям. фарҳанги Иди Қурбон таҷассумгари имону садоқат ба худованд буда, маънӣ ва фалсафаи он ба қадри якдигар расидан, ба ҳамдигар муҳаббату дӯстӣ варзидан, аз ихтилофу парокандагӣ худорӣ кардан, ба ҷо овардани эҳтироми калонсолон ва махсусан падару модарон, шукронаи умр ва неъматҳои зиндагӣ, аз ҷумла оромиву субот мебошад. Иди Қурбон инчунин айёми шод кардани қалби ятимону маъюбон ва камбизоатҳову эҳтиёҷмандон аст. яъне онҳое ки имконияти мусоиди молиявӣ доранд бояд пеш аз ҳама
از حال نزدیکان خود و شخصان نیازمند اینچنین بیماران و عزاداران با خبر شوند. در حدیث‌های پیامبر اسلام آمده است که روز عید ایام خرسندی، از دلها دور کردن کینه و عداوت و خصوصاً کمک کردن به عائله‌های کمبزاعت و نیازمند و یتیمان و معیوبان می باشد. رسول خدا در این مورد فرمودند بهترین مردمان کسانی اند که به مردم بیشتر منفعت رسانند، بدترین مردمان کسانی اند که به مردمان شر و ضرر می رسانند. باعث قناعتمندی است که بسیار عملهای خیر و انسان دوستانه از جمله گرفتن دست نیازمندان و رسانیدن کمک مادی به آنها خصوصاً سالهای اخیر به عنعنه بهترین مردم ما تبدیل یافتند. با استفاده از فرصت ضرور می شمارم که یک مسئله را تأکید نمایم. قربانی کردن که یکی از سنت‌های عید قربان می باشد برای همه و خصوصاً به شخصان احتیاجمند واجب نیست. این عمل را تنها شخصان می توانند انجام دهند که در تامین اهل عائله‌شان مشکلات وجود ندارد. یعنی شخصانی که امکانیت مالیوی ندارند نباید به خاطر ثواب از دیگران قرض گرفته قربانی کنند. زیرا شریعت اسلام مقابل همه گونه صرف و خراجات بیهوده و اسرافکاری است. دیگر اینکه پروردگار نیز بنده‌اش را به خاطر سختی کشیدن نآفریده است. قبلا نیز گفتم و بار دیگر خاطررسان می نمایم که عید قربان توی نیست و برای تجلیل آن دسترخوان سرخرج آراستن عموما ضرورت ندارد. عید قربان گزاریدن نماز عید، تبریک یکدیگر، زیارت پدر و مادران و کلانسالان و بیماران، اظهار تعزیت به عزاداران و انجام دادن قربانی تنها برای شخصانی می باشد که امکانیت مساعد مالی دارند. تکرارا تأکید می سازم که آراستن دسترخوان پردبدبه و مهمانداری ظاهرپرستانه و نمایشکارانه را دین مبین اسلام، شریعت و تعلیمات مذهب حنفی محکوم می کند. دایر به این مسئله در یکی از حدیث‌های رسول اکرم آمده است که آسان بگیرید و دشوار نگردانید، خبری خوش دهید و نفرت نآورید. اگر هر یکی ما از اسرافکاری و نمایشکاری خودداری کرده یک عمل خیر را انجام دهیم، مثلا زندگی یتیم را یا خانه عائله بی‌سروبان را آباد کنیم، کوچه را که در آن سکونت داریم تعمیر کنیم، در تعمیر پل یا بیمارستان و کودکستان و مکتب سهم گذاریم، صاحب ثواب زیاد می‌گردیم. همچنین در خاطر باید داشت که بهتر کردن شرایط زندگی اهل عائله و فرزندان نیز عملی خیر و ثواب می باشد. یا به جای حج و عمره تکراری انجام دادن عملهای دارای صدقه جاریه ثواب به مراتب بیشتر دارد. این نکته در آثار دینی و ادبی گذشتگان بزرگمان صدها و هزاران بار تأکید شده است. جای خوشحالی است که در جامعه ما میان مردم مسلمان ما شخصان خیرخواه و ثوابجوی کم نیستند که مبلغی برای حج جمع آورده خود را به کارهای آبادانی، بنیاد راه و پل، بنگاه طبی، مکتب و کودکستان و دیگر انشاءات مهم اجتماعی صرف کرده به خدمت خلق و فرزندان مردم میگذارند و البته صاحب ثواب زیاد میگردند. از این رو ضرور است که هر یکی ما ماهیت و اصل فرموده های انسان پرورانه دین اسلام را درست درک نماییم، به زیاده روی و نمایشکاری و برگزاری مراسم و معرکه های نالازم راه ندهیم و طلبات و مقررات قانونهای ملی درباره تنظیم جشن و مراسم و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک را حتما رعایت کنیم. ما در دنیای ناآرام و پرحوادث امروزه باید همیشه شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی، صلح و ثبات و زندگی آرام و آسوده خود را به جا آوریم و فرزندانمان را
در همین روحیه تربیه نماییم. خداوند در قرآن کریم در این مورد می‌فرماید اگر شکر نمودید هر آینه برایتان افزون می‌نماییم و اگر ناسپاسی کردید به درستی که عذاب خداوند سخت است. ما باید شکرانه دولت صاحب استقلالمان را کنیم که عضو کل سازمان‌های بین المللی است و در حل و فصل مشکلات سیاره تشبثکار و پیش‌صف میباشد. از این لحاظ ما باید همیشه در فکر دولتمان و باز هم نیرومند و پیشرفته گردانیدن آن باشیم و فراموش نکنیم که حالا در آغاز مرحله دولت سازی قرار داریم، یعنی اکنون دولت ساخته ایستاده ایم. ما هنوز در زندگی دولت و خلقمان مشکلات و مسئله های زیادی حل طلب داریم که برای برطرف کردن آنها باید باز هم متحد و سرجم باشیم و صادقانه و صافدلانه زحمت کشیم. ما باید برای خود، اهل خاندان و پیش از همه فرزندانمان شرایط خوب و براحت زندگی و تعلیم و تربیه را مهیا کنیم، آنها را با سواد، صاحب علم و دانش و کسب و هنر گردانیم تا آنها در آینده در زمانه پیشرفت علم و تکنیک و تکنولوژیا ها اذیت نکشند و صاحبان و نامبرداران فردای ملت تاجیک باشند. ما باید در دنیا چنان زندگی کنیم که نام نیک و عمل خیر ما و شما در صحیفه های تاریخ برای نسل های آینده باقی ماند. به همه شما مردم شریف کشور سلامتی و دل شاد، خوشبختی، برار و پیشروی ها و در کار و زندگی و مهمتر از همه نعمت بزرگی آسایش و آرامی آرزو می نمایم. سربلند و خانه آباد باشید هموطنان عزیز. امروز در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه جلسه شورای سران حکومت‌ها سروزیران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می‌گردد. با مقصد اشتراک در این تدبیر سطحی بلند امروز معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان خوجامیر گلدیمیرودوف و معاون سروزیر جمهوری ارمنستان مگر گریگوریان به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه مهمانان را نمایندگان رسمی کشور استقبال گرفتند. چهارم ایون در شهر دوشنبه جلسه 11 شورا اوید به سیاست صنعتی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل به کار خود شروع نمود. این همایش در دایره نقشه چاره‌بینی‌های دوره ریاست جمهوری تاجیکستان اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2025 راه اندازی شده مهمترین موضوع همکاری در ساحه صنعت به میان گذاشت. گزارش فخرالدین محمد یوسف. سال 2025 ریاست در اتحاد دولت‌های مستقل به جمهوری تاجیکستان واگذار است. در این زمینه در تاجیکستان برای در سطح بلند تشکیل و گذراندن دوره ریاست نقشه چاره‌بینی‌های هدفناک طرح‌ریزی گردیده. تمام تدبیرها با پیشاهنگی‌ها در بررسی این یا آن مسائل برگزار می‌گردند. فضای حسن تفاهم، همراهی و موقع‌گیری سازنده با در نظر داشت پیشاهنگی‌ها و موقع استوار و نقش فعال در زمینه عضویت در اتحاد دولت‌های مستقل در اساس پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به مکانیزم نوی همکاری در ساحه صنعت در دوره اتحاد تدبیرهای مهم اندیشیده شده، نتیجه ها ثمراناک خواهد بود. اینک همایش 11 شورا اوید به سیاست صنعتی دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل در دایره ریاست جمهوری تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل در حوزه جلسه شورای سران حکومت‌ها برگزار شده. در آن وزیران صاحبی جمهوری‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولدووا، فدراسیای روسیه، ترکمنستان، جمهوری ازبکستان و چون مهمان جمهوری آذربایجان دعوت شدند. جلسه‌ها تحت ریاست جانبی تاجیکستان دایر گردید. باید گفت که در دوره ریاست تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل در ساحه مربوط از جانب وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان لایحه سازشنامه درباره همکاری دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل در رشد ساحه‌های صنعت ماشینسازی وزنین تهیه گردیده. پس از موافقه‌ها بر روزنامه جلسه شورای سران حکومت‌های اتحاد دولت‌های مستقل وارد کرده شده است.
рӯзномаи ҷаласаи шӯро оид ба сиёсати саноатии иттиҳоди давлатҳои мустақил масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои давлатҳои аъзоро дар соҳаи саноат, рушди шарикии саноатӣ ва кооператсия, аз ҷумла дар соҳаи истеҳсоли маводи ояндадор барои соҳаҳои баландтехнологии саноатӣ, табодули рақамии маҷмӯи кӯҳӣ металлургӣ ва кимиёвии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, татбиқи мувофиқаҳои ба дастомада оид ба рушди киштисозӣ ва саноати мошинсозии нафту газ ва кимиё ба миён гузошт. Дар ин замина ҳамзамон гузориш дар бораи фаъолияти ташкилотҳои заминавии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соҳаи тайёр кардан, бозомӯзии касбӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо дар соҳаи нафту газ, кимиё, маъдан ва металлургия, саноати насоҷӣ ва сабук, масъолаи муосир ва коркарди такрории саноат, инчунин дар соҳаи таҳия, тадқиқот ва татбиқи маводи сохтории муҳандисӣ ва истифодашаванда муаррифӣ шуд. дар ҷараёни ҷаласаи 11-уми шӯро оид ба сиёсати саноатии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, вазирони саноати давлатҳои узви иттиҳод муҳимтарин масоили рушдро баррасӣ намуда ба тавофуқоти нав расиданд. дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, иштирокчиёни ҷаласаи 11-уми шӯро оид ба сиёсати саноатии кишварҳои аъзои иттиҳод дар маркази байналмилалии Экспо Душанбе бо маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ низ шинос шуданд. дар заминаи намоишгоҳи маҳсулоти саноатӣ ширкатҳои истеҳсолию тиҷоратӣ намунаҳои маҳсулоти мошинсозӣ, заргарӣ, саноати кимиё, саноати сабук ва насоҷӣ, дорусозӣ, маҳсулоти санитарӣ, инчунин масъолаи сохтмонӣ, атриёд, мебел, асбобҳои рӯзгор, чинӣ ва зарфҳои хӯрокборӣ, нӯшокиву нушобаҳо, саноати хӯрокборӣ, чарм, маҳсулоти полиграфӣ, намудҳои техника ва молҳои соҳаи электротехникаро ба марраз гузоштанд. дар маҷмӯъ дар гӯшаҳои намоишӣ иштирокчиён бо имконоту намунаҳои иқтидори истеҳсолӣ шинос шуда барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни кишварҳои узви иттиҳод тасмимҳои иловагӣ гирифтанд. иштирокчиёни ҷаласаи 11-уми шӯро оид ба сиёсати саноатии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, ташкили чунин намоишгоҳро ки шаҳомати хосро соҳиб буд, омили муҳими дарёфти шарикони нав ва густариши муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ арзёбӣ карданд. имрӯз бо шарофати сиёсати неку хиратмандонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иртибототи қавӣ байни кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ба сатҳи сифатан нав расидааст. густариши ҳамкориҳои дуҷонибаю бисёрҷонибаи тиҷоративу иқтисодӣ самти авлавиятноки муносибатҳои кишварҳои узви иттиҳод дониста шуд. ин аст ки барои устуворсозии риштаҳои ҳамкории тоҷирону соҳибкорон низ асосҳои воқеӣ муҳайё мебошанд. дар заминаи намоишгоҳи маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Душанбе, дар гӯшаҳо имконоту намунаҳои иқтидори истеҳсолӣ инъикос ёфта, ҳамзамон барои равнақ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои тарафайн байни истеҳсолкунандагони давлатҳои иштирокчӣ замина фароҳам хоҳад шуд. бо чунин асос барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши мол тавофуқоти нав низ ба вуҷуд омад. фахриддин муҳаммад Юсуф, Баудуристан, Ахбор. 4 июн дар шаҳри Душанбе нахустин мулоқоти машваратии вазирони саноати кишварҳои Осиёи марказӣ доир гардид. Ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. дар баргузории нахустин мулоқоти машваратии вазирони саноати давлатҳои Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе доир ба рушди соҳаи саноат, омӯзиши имкониятҳо дар истеҳсолот, тақвияти ҳамкориҳо ва таъсиси корхонаҳои муштарак, инчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ изҳори ҳавасмандӣ намуданд. аз ҷумла таъкид гардид ки баргузории нахустин мулоқоти машваратии вазирони саноати давлатҳои Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқоти машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ки 9 августи соли 2024 дар Остона баргузор гардида буд, роҳандозӣ мешавад. дар ин замина вазирони саноати Осиёи марказӣ вазъ ва дурнамои рушди ҳамкорӣ, татбиқи нақшаҳои пешниҳодшударо дар соҳаи саноат бо дар назардошти иқтидорҳои мавҷудаи захираҳои табиӣ ва таҷрибаи иштироки муштарак дар амалисозии лоиҳаҳои бузурги иқтисодии минтақавӣ, роҳҳои таҳкимбахши иқтидорҳои истеҳсолӣ, имконоти эҷоди шарикии устувор ва инноватсионии саноатиро дар асоси технологияҳои пешрафта муҳокима намуданд. дар робита ба кори ҳамоиши машваратии тафовуқот низ ҳосил шуд.
4 июн дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода ва губернатори ҳукумати вилояти Шенсии Ҷумҳурии Мардумии Чин форуми табодули ҳамкории иқтисодӣ ва тиҷоратии Тоҷикистону Чин баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бизнес-форуми имрӯзаи соҳибкорони Тоҷикистону вилояти Шенсии Ҷумҳурии Мардумии Чин идомаи мантиқии рушд додани ҳамкориҳо миёни ҳамсоя кишварҳо буда, умедвориҳо ҳам аз натиҷаи он хеле зиёданд. зеро то ин дам тадбирҳои андешидашуда тавонистанд барои густариш, доду гирифт ва дарёфти шарикони нав дар бахшҳои гуногун такони ҷиддӣ бахшанд. имрӯз низ бо ҳамон завқмандӣ аз ҳарду ҷониб Тоҷикистону Чин шумораи зиёди намояндагони бахши хусусӣ бизнес-идеяҳои муштараки худро муаррифӣ карданд. дар форум роҳбарону масъулини мақомоти давлатӣ ва доираҳои соҳибкорию сармоягузории Тоҷикистону вилояти Шенсии Чин иштирок намуда баргузории чунин чорабиниҳоро ба рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротӣ, ҷалби сармоягузорӣ, воридоти технологияҳои муосир ва тақвияти ҳамкориҳои дуҷонибаи иқтисодӣ мусоил арзёбӣ карданд. бо назардошти мавҷудияти имкониятҳои васеъи ҳамкорӣ ва мунтазам идома ёфтани татбиқи тадбирҳои ислоҳотӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон аз доираҳои соҳибкорию сармоягузорӣ даъват ба амал оварда шуд ки дар амалишавии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва тиҷоратӣ саҳм гузошта барои ташкили корхонаҳои муштарак ҳиссагузорӣ намоянд. иштирокчиёни форуми сармоягузориву саноатии Тоҷикистону вилояти Шенсии Чин ба рушди муносибатҳои дуҷониба ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд ки фарогири ҳамаи соҳаҳои иқтисодӣ мебошанд, баҳои баланд доданд. гуфта шуд ки ин майдон фазои муносибест барои дарёфти шарикони нави рушд ва амалисозии тарҳҳои ҷадиди муштарак. дар заминаи ҳамкориҳои хуби Тоҷикистону Чин ниҳодҳои давлатии масъул изҳори омодагӣ карданд то барои равнақи ҳамкориву пешбарии лоиҳаҳои дуҷониба кӯмак расонанд. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. ба шумо зиндагии хубу осударо таманно дорем. хайр.